ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai lekai bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Kenang ban Weng bat ban te lakam ya ka jing jong upait ba hakabaya dei bat ka jing Dheng kali ka bajur ba ha Surokbah National Highway 6 ki arseng ki bakentup ya ka Meghalaya People's United Front ban ka Jaintia Youth Federation ha ka arfuai terek uno pra arjar arpo kila lek ban ya kendo ya Deputy Commissioner jong ka East Jaintia Hills District uba I Karmalki ban pasyat katu ka ni ki Jingmut hakabaya dei bat ka ni ka benta. Hagani ke jingya kendo yau DC laidon lang u President jonga JYF East Jaintia Hills District uba John Pala kuntupru yau President jonga MPUF uba Krishan Bla rengkat bat katto kaningut kit khot nong kit kam jongki ni ki arseng. Teneliang jongi arseng bata JYF ngil Jingmut DC itu kali ba bat menteri ban ayan bat iki hane hapo latliya bypass namar ban duna ka blok kentam hakongong. Teneliang DC long bat simkia ban duna kamtam ini ke blok. Tu ulok ngi ba kane ke blok hadu Januari 10 tarik kan duna kane ke blok namar kili kinya isuk. Dan alian jungi keseng kerpat kamtam iki dabar truk kemni truk ba ndai ban lek abartet ikali kamtam benyat ulain namar ban suk kale kawan kamtam pai ba. Hakayap ka im kamtam kilerit tang benyat im nak chul. Tengi kmilti ban aliang disi ulak kula rengi ban simkia kamtam iki kili ki ban yat kamtam seliang goti mentau lapha dekat company plan lapha bakin yat secar ban ibu ikimar ban kamsting char po wes celia isentia ba chabe sentia bat ula ong yo ulap tha yo wes sentia jong disiro ban simkia lam kamtam in gablok ban tunduna kamtam kenggali kamtam apo isentia tangane ngeliang aseng ikut disi na ngidap ikmen ngidap ngai kubli disi na marusim kya kamane ga jong kepat dengan ambil kisah kalam. Benar-benar